Wekaze kuri menya n'ibimfo mu makuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndayakunyuriramo mu ncamake cyane ni minota 2 biro gutwara kugira ngo ubaye updated n'ubundi ku makuru ari gucicikana hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Wecyo usabwa no gukanda subscribe 5 kuri 5 tukajya tubana n'ubundi kuri no muyoboro wamenya n'ibimfo ukugezaho byinshi bigiye bitandukanye ubu ukeneye kumenya. Umuhanzi Runup yamaje kuba yakwamburwa channel yiwe ku bijyanye n'ibikontara yaragiye asinyana n'abantu bamwatse channel yiwe bayihindurira izina. Ubu channel yafunguye naherukaga ifite abasubscribers 147. Ikibazo mbaza ese ibi ni biki abahanzi bari gukorerwa? Ni mu gihe kandi na Dora nawe indirimbo ye Extra Stamina yari yabayikurwa kuri Audiomack kandi yari nayo ndirimbo n'ubundi yari ku rutonde rw'indirimbo zarebwe cyane hano mu Rwanda kuri Audiomack. Ikibazo mbaza abo bahanzi bishora mu makontragiti bagitangira, ese ibi bintu ko bizajya bibagaruka nyuma bagiye bemera bakizamura ku giti cyabo bakihiringa n'ubundi kureba igisubizo kibivamo nyuma nta biba kiri negative? Dore ni mu gihe Runup channel yiwe ubu iri kwitwa 5 ndetse no muri description bamaje kuba bashyiramo ngo 5 ni company n'ubundi uburyo bayidescribinzemo bigaragaza ko ewana kabisa, bigaragaza ko n'ubundi Runup nta burenganzira na buto ni mu gihe muri description bamajije kuba bashyiramo ngo 5 founded in 2021, 5 yashinzwe 2021. Bavuga ko kandi ngo 5 ari Nigerian record label and outlet for independent artists. Ubwo bahise bayihindura reba ewana kabisa bahita bayimwaka ndetse bahise reba y'abanya Nigeria. Abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese ni reba ni Runup wahinduye channel ye reba akazajya bashaka kuzajya afasha n'abandi bahanzi? Mu by'ukuri ariko uri kubona ko handitseho ngo ni Nigerian record label outlet for independent artists with primary focus on Afrobeat music. Izajya focusinga n'ubundi kuri Afrobeat music. Uyu Runup rero ibyabaye bimubaho na kumiro ni mu gihe channel yiwe ya Runup yafunguye n'ubundi ifite ngo abasubscribers 147. ubwo akaba yarayifunguye ku itariki 14. Ikibazo mbaza aba bahanzi bishora muri ibi bintu by'amakontara kandi bagenda babona ko n'ubundi n'ababikoze nta keza kabo, kuki batabihindura? Indiye kandi turabwira ko ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni essence cyane tuba tuvuga iyo tuvuze gutyo abantu benshi bahita bumva essence. Reka tubabwire ko yongeye gutumbagira ku rwego rwo hejuru ikava ku 2303 yari yarashyizweho mu minsi yashize mu cyumweru gishize, ikaba yagiye ku 2938. Ikibazo mbaza ese ingendo nazo ziraza guhinduka? Ese ziraza guhinduka gute? Nimba umuntu yavaga Kigali yerekeza Rubavu akaba yakwishyura 12,000, ese ubu ngubu umuntu azajya yishyura 20,000 bingahe? Bikomeje kugorana cyane. Wecyo usabwa nukukanda subscribe ukajya ugenda ubona update n'ubundi zigenda zica hano kuri menya nibi info. Nicyo tuba tuhakubereye ngube updated mu makuru yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Kandi societe ya MTN iraregwa kuba ikora uburiganya cyangwa se imajije kuba societe itanga service mbi kuba yikoresha cyangwa se kuba yigana n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abantu bakomeje kuba baragiye barira babitaka ndetse ukaba umuntu ashobora no kuba yahamagara hariho amafaranga ntibyemere guhamagarika cyangwa se nimero ikaba yanga gucamo. Kandi nabakomeje kugenda bayirega nk'uwitwa Span Manager akaba yariyereze 330 ingahe igomba kumuha yuko yayikoreye yarangiza ikamwitura inabi. Akaba ariyo makuru ari kugenda akomeza gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kanda subscribe 5 kuri 5 amenya n'andi ma update turi bukugezeho mu kanya gatoya.